पंचवीं نیشنل گیمز پاکستان آرمی مجموعی وڑا شاندار کارکردگی پیشدارانہ ٹرافی وتی نامہ کتر وابدہ دومی پاکستان نیوی سیوی نمبر سری صوبہانی تہا پنجاب اولی سندھ دومی نمبر سر بتر نیشنل گیمز گڈی مراکش مروچی نیشنل اسٹیڈیم کراچی بردم دارک بھی آرمی باکسنگ کراٹے شوٹنگ بیس بال ہاکی ہوار بازی ایونٹ برتری حاصل کتا حکومت IMF وہم پروگرام میں سرعمل درآمد واسطہ عالمی مالیاتی ادارے یقین دہانی کنائن تک وزارت خزانہ کے ردا 50 صوبہ پروگرام میں درست شرائط سرجمہ عمل درآمد یقینی جوڑ کا صوبائی حکومت IMF وہم پروگرام میں خلاف پالیسی اقدام نہ کشمور تھانہ بخشا پورے دمگا 2 گروپانی نیامہ جنگ چوپ و تیرگاریہ یک مردم میں بیران جبکہ 2 مردم ٹپی پولیس ردا مقتول پجار عزیز ڈونکی نامہ چبتا لاش و ٹپی بخشا پور اسپتال سرکنک بیتگا نیمپان وزیر خواجہ آصف گشتہ نواز شریف اچھا اقتدار دید کنگو PTI اقتدار آرگے منصوبہ انچارج تیسری کی DIG ISI فیض حمید بیتا آئی خلاف گیشی کاروائی کنک بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انڈسٹری سید حفیظ الدین نیمگا ایرانی ڈلو شہر بیپاری مردمانی شرپا شپی شام دیگ بیتا مراکش ایرانی وزارت مائنز اینڈ منرلز مشیر حمید آصفی کونسل جنرل ایران کراچی اکبر عیسیٰ زادہ ویژنری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچ و عیدگاہ مہمانہ شرکت کو تحت جان سلام ٹی بنجائی وزیر مصطفیٰ کمال گشتہ پاکستان و ایران دونوں انگسیادی معاشی کمک گیش محکم کرے گی ضلع کیماڑیا موج کو چوکی پولیس مزلی کاروائی کنانا منشیات اسمگلنگ کوشش بھی سوک جوڑ کرنے گتا پولیس 5 کلو آئس 15 کلو گیش چرس برآمد کتا آہنی مالیت 1 کروڑ کلدار گیشی شکارپور حلقہ PS 9 گڑی یاسین زمنی کی چنکاری واسطہ پولنگ عملہ انتخابی سامان ترسیل میں امداد کرنے بیتا ڈپٹی کمشنر DRO کارگل سمر کا جوڑ کرنے بیتا ادا پریزائڈنگ افسرانہ سخت سیکیورٹی پولنگ سامان فراہم کرنے دیے گئے ہمہ کے پولیس نگرانی پولنگ اسٹیشن دا سر کرنے دیے گیا سندھ سرکار کشت و کشار پڑا دیم روی واسطہ اصلاحات چار جتا سندھ سر وزیر سروکیہ زرعی شعبہ بابتا دیوان بھی تک دیوان کشت و کشار پڑا دیم روی کیمز و دہکان کارا نکم کے سرا چارو بچار کرنے بھی تا سندھ سر وزیر مراد علی شاہ گشتہ نوکے ٹیکنالوجی و پٹ پول سرا ہوار کشت و کشار فروغ دیگ بھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انڈسٹری سید حفیظ الدین نیمگا ایرانی ڈلو شہر بیپاری مردمانی شرپا شپی شام دیگ بیتا مراکش ایرانی وزارت مائنز اینڈ منرلز مشیر حمید آصفی کونسل جنرل ایران کراچی اکبر عیسیٰ زادہ ویژنری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچ و عیدگاہ مہمانہ شرکت کو تحت جان سلام ٹی بنجائی وزیر مصطفیٰ کمال گشتہ پاکستان و ایران دونوں انگسیادی معاشی کمک گیش محکم کرے گی بلوچستان دمک بارکھانہ تیرگواری 2 جتائی ویلا 2 ورنہ بیران تفصیلات ردا گست گروچ رکھنیان ناشناسی مردم میں تیرگواریہ یک ورنے کوشک بتا جبکہ دومی ویل بارکانہ سور مراگشہ تیرگواریہ چا یک مردمی بیران بتا بلوچستانی ضلع موسیٰ خیلہ حیزہ وبا شنگ بتا وبا شنگ بوگچا اشت مردم بیران حکام ردا بیران بوتے کی مردم شش چوک کو 2 مردین ہوارا صوبائی وزیر صحت وقت محمد کاکڑ و سیکریٹری صحت مجیب پانی زیہ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کارگ سے ترتاب کتک وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ CEO قائم لاشاری گندنند کتا گندنندہ
بلوچستان شعبہ جان سلامتی نجی سرمایہ کاری امکانات سرا تفصیلی غور کرنے بیتا تربتا مکران میڈیکل کالج سپلیمنٹری امتحانات آسرا 4 نودر برا فیل کن کے فیصلہ خلاف نودر بران احتجاج ہفتوی روزہ چبر جاہیں نودر بر مرکزی گیٹ دیما دھرنا داتا احتجاج کنو کے نودر برانی ردا آثر غیر شفاف و واضح نودر بر پر زور فیل کنک بیتگاں احوال کارانی گلو میڈیا نمائندہانی ادارہ ہوار جوائنٹ ایکشن کمیٹی روتا اور ٹی وی چینلانی سرا سرکاری اشتہارانی بندش اداراتی آزادی سرا عرش و میڈیا کنٹرول کنگے کوشش قرار داتا کوئی ترندی لفظاں تک کمیٹی گشگی سرکار اشتہارہ میڈیا سرا دباؤ ہتھیارے بستارہ کارمرد کن گئے کوئٹہ باز مدت پت کوئٹہ بلدیاتی گچنکاری 28 دسمبر سال 2025 برجم دارک الیکشن کمیشن بلوچستان ردا درست انتظامی تیاری سرجم کنک بیتگا الیکشن کمیشن ردا پولنگ روچہ تیوگی شہرہ 642 پولنگ اسٹیشن و 2113 پولنگ بوتھ چور کنک با سی پیک سینٹرل روڈ پروش بابت سوشل میڈیا سرا گردش کتگی درست حال بھی بنا ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر چیف منسٹر پیکج کوئٹہ ڈیولپمنٹ عابد محمود ردا منصوبہ سرا مقررہ منصوبندی اتہا کار بڑھ جاہیں